أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريكا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين نوت نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برین عزیز در سامایش بریاوه دا ما بحثا معامله کرنا تفگرا همبری انسانا گرا ظاهره و یعنی مو گرا ظاهره و معامله ورا بکه مو ناس بکه مو باطنه و پلب خما خوده و ظاهرا باش به مو بیجه انسانک باشه و ظاهرا نباش به مو بیجه انسانک نباشه مو باطنه و حواله خوده بکه ما بحثا و ذکرا ما آیت قرآن در حق و مجرد خواندن و ترجمه کرن اما دست حدیث خواه بکی حدیثا 391 عن ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر عبد الله كره عمر ها تنقل كنان خدا جرازي به دبجه پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قاد أمرت أن أقاتل الناس حتى يستشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله پیغمبر خدا هولی گفت که امرت ان اقاتل الناس امر مهاتیا کرن خدا امر میکریه از مجادله و تکوشین انسان را بگم حتی یستشهدوا ان لا اله الا الله حتی کلمه شهده بینن بیجن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله یعنی کلمه شهده بینن و ان محمد رسول الله یعنی بیجن خدا یکه به شریک محمد رسوله ویا یعنی حتی از و ظروف و شروط حاضر بکن نگو هر کس لازمه و بیجه یعنی نممکنه مثلا گورا مثلا الحمایه اسلام دولت اسلام داجی هر وقت ام بیجی ارمنی مانه روم مانه جوهی مانه یزیدی مانه زرتشتی مانه یعنی جبرا کس نهت کرن کو همی بیشن لا اله الا الله محمد رسول الله لبله نکر انسان نکربن بن مانع اوه یعنی او ظروف او شروط او احوال بین مهیا کردن حاضر کردن یعنی از امر مهیا کردن حتی انسان راحت بکربن بیشن لا اله الا الله محمد رسول الله معنی و اوه و یقیم الصلاة حتی نماز بکن یعنی نمش راحت بگیرن و یؤتوا الزکات زکات مال خواه بدن فاذا فعلوا ذلك وقتی که اوها پیانین نبین مانعه عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام او مال خواه و جان خواه و مال خواه هنگش مپاراستنه انجا بحق اسلامه تشکر خود اسلام گوتی شو بسطینا بخوازه که زکات مال وایا جزیه به اگر غیر مسلم به جزیه وایا ورگو وایا تشکر که اسلام گوتی شو بسطینا او خارج او نه ویده او جان خو مال خو شما پاراستنه حتی اف ظروف و شرطنها بین حاضر کردن بین مهیا کردن از هر خود امر میکیه تکوشین مجادله با انسان را بکن و حسابهم علی الله حساب او طرف خوده بشتی اوه پی آنین که یعنی واین پی آنین نواین پی آنین از ادی مداخله و ناکم و از تکل و نابمه او مهرچخ او خما خوده باید متفق علیه اف حدیثها بخاری و مسلم هرگاه نقل کرنا جهدان الكتاب خدا حديث 392 وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله كره طارق كره أشيم هات نقل كرن دبيجا مش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام سحكر هولي دو گوتا من قال لا إله إلا الله
کسی بیجه لا اله الا الله یعنی جبلی خوده تبی اله تنینه کسی بیجه لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله این کارا و صنم و پوتن غیر خود طاعت و تکرن این کارا و صنم و بکه بیجه او صنم نشریک خوده نه این کارا و بکه حرم ماله و دمه مالوی و جانوی حرام ایدی یعنی تکس نکاره دست خواه یعنی محفوظه تکس نکاره دست خواه بده مالوی و جانوی و حسابه على الله ویده حسابوی طرف خوده کف طرف خوده که مثلا صمیمیه کش دل صافیه که ریبتیه چیه او ایدی خما خوده باید از وقتی که گوتن لا اله الا الله و این کارا صنم کردن و صنم را نچون سجده طاعت و نکردن او مال و جان و بی محفوظ بی یه به محافظه کردن پاراستن کتن بر پاراستن دا و وجه حساب و ویده باطن و آیده خوده طرف که خوده چه یعنی دل و چه بخوده ولی حساب و شو بخوازه حديث 393 وعن أبي معيد المقداد بن الأسود قال أبو معيد مقداد كرة أسود هوتا نقلتنا خود جرازي بيجا قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيجا مش پیغمبر خود برسي مقود أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها مقود أرأيت تشد بيجي يا رسول خده الفيم از تشش تبرسم تلفيم مسألة تشد بيجي يا رسول خده إن لقيت رجلا من الكفار حربه دا يونجي مثلا جاكي دركي خالي راستوي كافر بهم كافرين دجمن از راستوي بهم و فاقتتلنا وفجا ما بحضرا شركر فضرب إحدى يدي زندي كيما جيكر دستي كيما شوريك ليدا و دستم جيكر وقصان بالسيف بشير اخوة فقطعها قصان قطان وجيكر ثم لاذا مني بشجرة بش نجيج بهم الراوي چو خدا بش قرم داركي فقال أسلمت لله قو اسم السلمان بيم أسلمت لله از تسليم خدا بيم از مسلمان و هم دستم جيكر زندم جيكر أقتله يا رسول الله از بکشم یا رسول خدا دست ملم جيكر از بکشم یا الله بعد أن قالها بشتي قلت از مسلمانم از بکشم یا الله فقال لا تقتله پیغمبر خدا قلت ما وينكجا فقلت يا رسول الله إنه قد قطع إحدى يدي قام يا رسول خدا أوي ملك مجيكيا دست مجيكيا ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله مليا مجيكر وبشتي هنجي بشتي ملما زند مجيكري وهولي قوتيا وأزبو كجم يانو قال رسول الله لا تقتله پیغمبر خدا ديسو قوت وينكجا فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال حكتوي بكجي كش بريا فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله هيتا أو ناكشتي أو تكفي دو صوتا هيتا أو ناكشتي دا وتتكفي دو سوي قبل أن يقول هي كلمة شهدناني كلمة لا إله إلا الله نقوت أزم الصلوان تتكفي دو سوي دا أو تكفي دو صوتا دا يعني معناه چيا نقو حاشات بي كافر نا يعني قتل حق دکی معنی تا یکی مسلمان کشت تا قتل حق دکی تجیش با و بی کشتن قصاص و که قصاصه که اجبر جواتایی بی کشتن یعنی اوی اجبریا و کلمه کشتن حق کر بی چون که ترا شرط کرا لپشتی ملت تجیبه کر و وجا گو از مسلمانم دوی بکجی او تکفی دوسات دا تتکفی دوساوی دا اتا او من حقی کشتا و تا قتل حق دکی متفق عليه اب حديثها بخاري ومسلم هرتكو نقل كنا وجا
امام نووي شرح به حديث بيجي ومعنى انه بمنزلتك يعني او معنى چه او تبدا وستدا معصوم الدم محكوم باسلامه يعني معصوم الدم او يعني خوينوي هوتا پاراستن ومحكوم بإسلامه أو مسلمانا ومعنى أنك بمنزله فجدت كبدا وسويدا معنى وچيا مباح الدم بالقصاص لورثته خويناتا حلال دبا جبو وارسن وي چم كنت او كشتا جبو قصاصه تش ويو بي كشتن لا انك بمنزلته في الكفر نكنت ويويد بكافر دوسوي داد بكافر والله اعلم خدا چه ترزانه بيجي امام نووي حديثا 394 وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة كرة زيد خاطر نقل كردن بيجي پیغمبر خدا ام ريكري وكا مفرزيك وكا فلقيك لشكري ام ريكري إلى الحرقة ام ريكي بول حرقة نوفي جهكيا نوفي مطلقيا ام ريكري وده من جهينة يعني مملكة قبيلية جهيني بني جهين قبيله ولك هيا ام ركري بول ديار وفا فصبحنا القوم على مياههم ما سر ودا جرد او سر اوفا خابين ما سر ودا جرد ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم ام ازو زلامك انصاري يعني اهل مدينه ام راستو زلامك وهاتي ميريك وهاتي فلما غشيناه وقت ما دوروي جرد ما او زفت جرد دوروي جرد قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله كلمة توحيد آني فكف عنه الانصاري او مسلمان انصاري او اهل مدينه خشون ودا قال اف مسلمان بي او خشون ودا قاس ادي برا تكوشين شر ناكم وطعنته برمحي مثل او خوا رمى خوا او برين دار كر مبرمه خوا او برين دار كر رمك ليدا ما او برين دار كر وحتى قتلته وحتى مكشت ما برين دار كر برين كر لبكر مكشت قال فلما قدمنا المدينة وجا أسامة بجا وقت هات مدينة أم فتلي مدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اف گوه پیغمبر خوده اف گهشت گوه پیغمبر خوده اف سحگر یعنی او ماجرا منوی زلامه چو گوه پیغمبر خوده پیغمبر سحگر فقال لي شمره هولی شما پرسی یا اسامتو اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله ای اسامه نبكو تاو كشتي بشتي قوتي لا اله الا الله تچو او كشت بشتي قوتي لا اله الا الله قلت يا رسول الله انما كان متعوذا قوم يا رسول خدا اوي خو يعني بو دو پاراستن اصلا نه مسلمان بیله بله او کلمات توحید گود دقانه ام ضرر ندیه اوی شوی بحثی ام کشتوی فقال اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله دیسا تکرار کرد گو نه كنت او كشت بشتي قوتي لا اله الا الله نه او كشت بشتي قوتي لا اله الا الله قال فما زال يكررها بجا اسامه بجو ولی اشتغال یا خوا پی و خوا تکرار کرد پیغمبر خوده حتی تو ان يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم گو خوازیش خیر خوده را اجبری و روزه مسلمان نبی ما اسویا روزه نیکو مسلمان بی ما و ما افگل ها اولی نکرد بیا ولی تکرار کرد پیغمبر مرا عنری ولی تکرار کرد حتی ما گو خوازی اس مسلمان نبی ما حتی بیا روزه نیکو ام مسلمان بی ما متفق علیه اف حدیث ها بخاری و مسلم هر کا نقل کنه روایت کنه خوش کو برندلال بلا بده بسکنه حتی درس کیامه یاده ببینه خیر و خوشیه دا